Mu mapeti agize igisirikare cy'u Rwanda harimo ipeti rya Major General ryakomeje kwigarurira imitima y'Abanyarwanda, dore ko bamwe mu bantu batatu bafite iryo peti bubatse ibigwi bikomeye. Twahera nk'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, nawe akaba yari afite ipeti rya Major General. Uyu akaba yarayoboye igihugu cy'u Rwanda kuva mu 1973 kugeza mu 1994 ubwo indege ye yaraswaga avuye iya Arusha. Undi wubatse ibigwi ku butaka bw'u Rwanda afite ipeti rya Major General ni Lt Major General Fred Gisa Rwigema. Uyu nguyu akaba yarayoboye umutwe wa RPF waharaniraga kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse anarwana no mu yindi mitwe nka FRELMO, NRM ndetse aba n'umusirikare ukomeye mu gihugu cya Uganda. Undi musirikare ufite ipeti rya Major General nawe wubatse ibigwi mu Rwanda ni Major General Paul Kagame. Uyu nguyu akaba ari perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000 ubwo yari amaze kuyobora ingabo za RPF zimaze guhagarika jenoside. Abandi bubatse ibigwi bafite ipeti rya Major General barimo nka Major General Retired Major General Albert Murasira. Uyu akaba yarabaye minisitiri w'ingabo mu Rwanda. Undi ufite ipeti rya Major General ni Major General Retired Major General Paul Rwarakabije. Nawe uyu nguyu akaba yarayoboye umutwe w'inyeshyamba ndetse aza gutahuka aza kuyobora ikigo cy'amagereza. Undi mu Major General ni Retired Ambassadeur Frank Mugambage. Uyu akaba yarabaye ambasaderi w'u Rwanda. Undi mu Major General ni Vincent Nyakarundi uyobora ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Naho undi mu Major General ni Minisitiri w'Ingabo kuri ubu Mariza Munda.